Najljubljenije sveštenstvo i monaštvo, sinovi i kćeri, verna čada eparhije istočnoameričke i naše najsvetije srpske pravoslavne crkve, mir Božji, Hristos se rodi. I reče im anđeo, ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod u gradu Davidovu. I u jedanput sa anđelom se pojavi mnoštvo vojske nebeske koji hvaljahu Boga govoreći slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Ove godine, dok slavimo veličanstveno i sveradosno ovoploćenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, u vremenu kada vas celo čovečanstvo, a u istinu i sama zemlja prolaze kroz lavirinte nespokoja i strepnji od do sada nezabeležene pandemije virusa korone, horovi svetih beztelesnih sila ove božićne noći svojom slatkopojnom pesmom novorođenom Bogomladencu progone svaki duh tame i beznađa, pojući slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. A sveti Nikolaj Žički i Ohridski, svetac hrišćanskog roda i bogomudri vladika srpski, kao da i sam sa njima poje jednom rečju, mi, zemaljski putnici, nismo sami na putu svome, s nama je Bog i sa vojska nebesna Emanuil, s nama Bog. Iako će nas, najmiliji, u navečerje i na dan praznika rođenja Hristovog, na bogosluženjima naše svete crkve, ovoga puta biti u dosta manjem broju, nemojmo zaboraviti da je tada skrušenog srca i sa blagodarnom pesmom božićnjeg radosnog dana kleknemo pred jasle Bogomladenca Hrista i poklonimo se bezgraničnoj veličini reči Božije, primivši u sebe sve obuhvatnu širinu Boga Logosa, koji ni sada ne zazire od nas i od naše krhke ljudske prirode, jer je i sam rođen kao bespomoćno odojče u vremenu kada se čitav svet nalazio u konstantnom previranju i u tom svetu se ovoplotio da bi isti nadvladao. Mnoga naša praznična sabranja ove godine, najljubljeniji, bit će prisnija od prethodnih. Mnogo tradicionalnih porodičnih okupljanja i običaja, darova i poklona ove godine ostaće po strani. Ipak i ovog Božića, iako lišeni svima nama dragih božićnih porodičnih tradicija, ne smemo odvraćati svoj pogled sa onoga koji sedi na heruvimskom prestolu, jer danas djeva u pećini, na senu i među životinjama rađa i polaže u jasle onoga nad kojim budno bdi pravedni Josif. Zajedno mu daruju utočište i zaštitu, utehu i ljubav. I dok naša nespokojna planeta, caru mira, nudi svoj dar pećine, dar ljudskog roda, mora biti naša blagodarnost za sve ono što imamo, kako bi srca naša mogla primiti dete Hrista, koji je najveći dar od svih. Srca svih nas, vernih članova Srpske pravoslavne crkve, još uvek oplakuju upokojenje srpskog patrijarha i oca našega Irineja i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Nedavno upokojenje ove dvojice jeraraha crkve Hristove, koji su nam uvek ukazivali istinski put svetlosti, uveliko je potreslo
celo pravoslavno hrišćanstvo. Molimo se stoga Bogomladencu Hristu da kroz anđelske reči vitlejemskim pastirima ne bojite se, danas odagna svaku tugu i uzdisaj. Prorokujući dolazak Mesije, starozavetni prorok Isaije piše: narod koji hodi u tami videće videlo veliko, i onima koji sede u zemlji gde je smrtni sen zasvetliće videlo. Naša je usrdna molitva za sve vas, bez izuzetka, najljubljeniji, da nas Hristos, koji je jedina istinita svetlost ovog sveta i onaj koji užarenom toplinom njegove otelotvorene ljubavi raspršuje i odgoni svaku nemoć ljudsku ove svete božićne noći, sakupi oko njegovih jasala ljubavi, sloge i mira, da nam on, koji se noćas čudesno u pećini rađa, postane utočište i zaštitnik, uteha i radost u ovim vremenima neizvesnosti, širom otvarajući nam vrata ka svetlijoj i blistavijoj budućnosti. S očinskom ljubavlju u srcu prizivamo na sve vas, naša draga i mila duhovna čada, milost, blagodat i blagoslov grada Davidovog, radosno i iz sveg srca uzvikujući: mir Božji, Hristos se rodi. Amen.